Sekbere Eroko MP Ebuku Serere Bishop Patrick Okabejari Aminai Woronu na sak IC page orekem ainum nume baga kai karuloi tetet karada bunge si patch ne pipe kabe ruke Christino kabe kilanya to ni koto makangas na motoka ko na bo abudaka ko to lomba la ber Kampala apoti dueke hibwa Israel pasine kai puchit loi tubekarum oreke lo chapa Hekimat Mislamu abilet ngis papake kalatwan Okabe Malaysia kutila jauni kutila cepat kelera lawas memang ini perlu aswa motor makwa kwa ila unani akademike aina karikulisi iyai esusu iyai atenu nebuna lomo untuk makalalo ana kinasha na bakino tawa kosi ndipo lokoko Yesu Karadam mam ngesi abu kitigogong ebe bunia ibo kwape MP Brokin Papake okokyo kabe lo ebe Emmanuel Moding Okabe ngesa balam ebunia yatakina itoloti projects lo etolosi Papake kanwa ikeona Ebuku ngon ayalamu keda a celebrating the new year ekapolon amina si borolu no amana ko awani tunalo Serere teacher Adam Disemoroy, Adam Sadekis, Adam Kisitunga Kere, only Kere lo Serere, lo Serere Kuch. Ekatao, amina ngesu Kere. Narai, amina kapolo nesu. Kani, abo uni more ni. Tesaren, akon agena nyembere buba tate jok. Nyame koe jok. Esa cause groups moon, loso na down. Those who are Muslims who cannot keep pigs, we shall give you cows. Tukalo Serere. Ngapuni ta campaigning, abuni kadana some Okabe Foundation. Dekis Tekokino dekisane. Agency sponsors gina. Am si kotiseri gina puga. Agency sponsors. Delo sakana ino. Some Okabe Foundation mo. Ajasia ya itok pateloka NRM kadokena nukotemwan ka telai alipasinenu apotike utebe kopotu ka NRM ebo ikini kesida onere sinelu pate kanwa sekun loeda kitemendera kanu Ebuku Serere Steven Otage ngisa polokinton NRM kotem kateta ilepete so isibo ikiberola wa a decision la rushing chepak timameguna ngaraki nono jo buno na ria uno ke ko boko pate members agi to na tiaka okona lo ma beguna ngara kinon pape pate ayete kunilo kai tunga alwo Serere nepeke structures lo NRM wo Serere e bakase be igagito sketo ko kiala atwan Emmanuel Moding kanwa ina pakin kaswam na jokan na ipate ojaonos inere sinelu Michael Olobo ngisa polokinton NRM ko Serere district. The top leadership of the National Resistance Movement should come down on the ground. So for the unity and for the sake of the National Resistance Movement, we need dialogue in Serere. I want to call upon all the interested parties to come down and we dialogue so that, as our principal states, we should have one single candidate to represent NRM. Short of that, then we are going to be divided into two and to make our work as a party very difficult. Kwenye bala pachimukula ebe Yose kwenye kene flag bearer eja kene Philip Autor anu ale na kwa deona ikaruni Keja ngunda lo sekare MP Ebuku kapele biong Julius Ochen loka UPC Kapolo Kinton UPC ko ibuga soroti Pascal Amuriat kesabaka siebe mam kesie pote aite peg okoke Okabe ibo Atwana Ronacheka Patrick. Era pipiru na mepata pima ne sangit. A pipiru na bere mamuti ebe ibiche tuana ni alomne tepeg atwana. Serere. Atekoro bana iteso etwana polo. Ese une saparo dueke ape musika de director. Amite mo papa lo isoma ke la atwana. I will not step Serere to say anything against this family. There are people who cannot fear shame. Neka
iwombi to sobala mame joko na pika kine candidate lo UPC nare ili sujo bali uta ayaona aini ngositi na eja setonga asute bala mamu jo uta iburo keda kesi Aseo ne raina pola pipiloto mama raina chakune koti tonganan ora ne chakutere tongana no koti tie mame bono nera tera le marabata ambolia nare rekoti kwenye kwera ratwana akiro no ino na jeni areta kana tonganan aneka omiti bali buna chora kera limbe katwen direct 2026 kwa ni karlo e kasale karido patro betemon e mame ibori mara nonde dol taite mono kina no Aseo no ngaren itia alomna Aseo ne pipili kwa natana Dilax Emi Alamu TV East Serere District.